Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, aho udukurikiranira uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tujye ku makuru aramutse agarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'amasezerano ndetse amasezerano yaje kugaragaza ko mu by'ukuri bitazakunda hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akumvikana kugira ngo babe bareka iyi ntambara cyangwa se bahagarika intambara irimo irabera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko amasezerano yaje gusinyirwa i Doha muri Qatar hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyuma nanone haza kongera gusinywa amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabereye muri Amerika imbere ya Donald Trump, aho ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse no ku ruhande rwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaba hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Wagner Kayikwamba. Aya masezerano rero yaje gusinywa hagati y'impande zombi, haba ku ruhande rw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mu kuba rero u Rwanda rwakuraho ubwirinzi bwarwo ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabo hari ibyo bagiye bemeza, aho bari bemeye ko bagiye kurimbura cyangwa se kurandura umutwe wa FDLR hano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi ngibi ntibigerweho. Magingo aya ngaya rero amakuru ari kugenda agarukaho, tugiye no kugarukaho muri izi paje z'aya makuru, ni itegeko Perezida Donald Trump yaje kuba yasohora cyangwa se yashyira hanze, risaba ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba barimbura by'umwihariko uyu mutwe wa FDLR wasize hekuye igihugu cy'u Rwanda ukorera ku butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko ibiganiro hagati y'impande zombi byanze gukora cyangwa se bitigeze bigerwaho cyangwa bitigeze bitanga umusaruro, haba ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23, nabo ibyo bumvikanye bikaba bitarigeze bigerwaho, aho bose bagiye bitana ba mwana ko ibyo bagiye basaba kuri buri ruhande rutigeze rubikora. Ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, icyo basabaga umutwe wa M23 ni ukurekura bakava mu duce twose bigaruriye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bajya muri Parike Nationale du Virunga bakajya ahantu hamwe, ubundi tuno duce tukaza kujyamo ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo ibyo barimo gusaba ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nabwo bube bwabyemera. Icyo basabaga ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwari urekura imfungwa zose za politike ndetse bakaba bahabwa n'uburenganzira mu gihugu. Ibi rero ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bigeze babikora, ntabwo bigeze barekura imfungwa za politike hano muri kino gihugu. Rero bikaba ngombwa rero ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo banze kuva mu duce twose bigaruriye. Urumva ku mpande zombi bagenda bitana ba mwana, aho buri ruhande rushinja urundi ko ibyo rwasabwe rutigeze rubikora. Ariyo mpamvu rero kugeza amagingo aya ngaya n'imirwano igikomeje, tugiye no kuza kugarukaho muri aya makuru ibikomeje kugenda bigarukwaho kuri iyi ntambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Kugeza amagingo aya ngaya rero Donald Trump nyuma y'uko abonye ko ibiganiro ndetse n'amasezerano yaje gusinywa atigeze atanga umusaruro, akaba yaje gutegeka Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kurandura uyu mutwe wa FDLR ukorera kuri buno butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubirambura hamwe muri izi paje z'aya makuru rero, ariko reka tubanze tukwisabire nyaboneka niba utarakanda kuri sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi, ko tuzajya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Turagusaba rero ukora share byibuze aya makuru kasangiza abantu batatu cyangwa bane, uraba uduteye nk'ikomeye cyane. Ujye no muri comment utanga igitekerezo, ndetse ntiwibagirwe kugenda udakoze like, kora like kugira ngo tujye twibanira 5 kwa 5. Reka rero tugaruke kuri iri tegeko ryaje gusohoka, risohotse muri Perezidansi ya Amerika, risohowe na Perezida Donald Trump, aho yategetse ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kurimbura cyangwa se kurandura uyu mutwe wa FDLR ukorera kuri buno butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bisigiye ihurizo rikomeye cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba koko ari buze gushyira mu bikorwa ibi ibyasabwe na Perezida Donald Trump kuba yarwanya cyangwa se kuba yarimbura uyu mutwe wa FDLR ukorera kuri buno butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko uhakoreye igihe kirekire kuva wahekura ubutegetsi bw'u Rwanda, kuva wahekura u Rwanda, dore ko wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bagahunga berekeza aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru akaba anakomeje kugenda yemeza ko uyu mutwe wa FDLR ukomeje kugenda ukorana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho kugeza amagingo aya ngaya waje kwiyomeka cyangwa se waje kwihuza rero n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisirikare cya FARDC, bakaba barabaye igisirikare kimwe kugeza amagingo aya ngaya, ari nabo bakomeje kugenda barwanya umutwe wa M23 hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane mu duce twagiye twigarurirwa n'iki gisirikare cya M23. Reka rero amakuru neza tuyinjiremo. Ni imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igitero cyagabwe ku ngabo z'umutwe wa M23 mu gitondo cyo kuri iyi tariki cyangwa se mu rukera rwo kuri iyi tariki ya 28 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Magingo aya ngaya hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira hari kumvikana ibiturika biremereye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko bari gukoresha drones za kamikaze ndetse na Sukhoi 35 Su. Izi ni zimwe mu ndege zikaze cyane zikomeje kugenda zibikorera igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru dukesha Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yemeza ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bari kugenda batakariza abasirikare benshi, aho bamwe bari kugenda bakomerekera muri ibi bitero, abandi bakaba bari kugenda bahasiga ubuzima. Gusa ntiharamenyekana umubare w'abaje kuhasiga ubuzima ndetse n'abaje kuza kuba bakomerekera muri iyi mirwano, gusa bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko imibare iri hejuru. Reka dukomereze muri teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu aka ni kamwe mu gace kari kamaze nako igihe karigaruriwe n'umutwe wa M23 hano
hano mu burasirazuba rero bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo hashize tariki ya 27 z'ukwezi ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Amakuru akaba yemeza ko haje kugabwa igitero cyagabwe ku ngabo z'umutwe wa M23 ndetse amagingo yangaya amakuru akaba yemeza ko bikomeje kugorana ku ruhande rw'umutwe wa M23 dore ko abasirikare benshi hano muri teritwari ya Walungu bahise basa naho bakuyemo akabo karenge mu gihe babonaga ko abasumirijwe n'ingabo za kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirangajwe imbere n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Biravugwa ko abasirikare b'umutwe wa M23 bakuwe mu duce tugiye dutandukanye hano muri teritwari ya Walungu, basa naho basubiye inyuma mu birometero bigera muri 2 cyangwa kimwe n'igice uturutse mu duce bari barimo neza hagati muri teritwari ya Walungu. Magingo yangaya rero igice kinini cya teritwari ya Walungu kikaba kirimo kirakontororwa ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyangwa se ku ruhande rwa FARDC. Kugeza amagingo yangaya ingabo z'u Burundi Wazalendo FARDC zikaba zikomeje kugenda zigamba ko zamaze kugarura iki gice kinini cya teritwari ya Walungu. Ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo bakaba bashyize itangazo hanze rigaragaza ko mu by'ukuri ubutegetsi cyangwa se igisirikare cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kirimo kirahohotera abaturage bari kugenda bakurwa mu byabo n'iyi mirwano irimo kugenda ibera muri izi teritwari, ndetse cyaho cyakomeje kugenda cyemeza ko hari abaturage bari kwasiga ubuzima ndetse abandi bakuwe mu byabo n'iyi mirwano cyane cyane hano by'umwihariko muri iyi teritwari ya Walungu. Kugeza amagingo yanga rero muri iyi teritwari ya Walungu hakaba hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremera ariko ntabwo bikaze cyane nko ku munsi w'ejo hashize tariki ya 27 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze neza hano muri Walikale. Abitegeye Walikale badutangarije ko hari icyotsi cyinshi cyane kirimo kiracucumuka gituruka hano mu birindiro by'umutwe wa M23 hano muri Walikale. Bikaba rero bikomeje kugenda byemezwa ko hano muri teritwari ya Walikale haje kuraswa cyane n'indege z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byabaye mu rukerera rwo kuri tariki ya 28 mu masaha ya saa 8 n'igice zishyira saa 9 z'ijoro ryo kuri tariki ya 28 z'uku kwezi kwa cyenda, aho bivugwa ko izi ndege zasize zikoze akantu hano dore ko igice kinini cy'ibirindiro by'umutwe wa M23 birereye hano Walikale cyaje gutwikwa n'izi ndege cyangwa se cyaje gutwikwa n'izi Sukhoi 35 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo yangaya rero bikaba bivugwa ko hari gucucumukayo icyotsi cyinshi cyane, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko byanga byakunda hari abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23 baje kuba basiga ubuzima muri kino gitera, abandi bakaza kuhakomerekera ari benshi, gusa imibare ikaba itarajya ahagaragara cyangwa se ikaba itaramenyekana. Nguko ngayo rero update y'amakuru yararamutse agarukwaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 28 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Natwe twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero nyaboneka reka twisabira ikintu cyoroshye cyane no gukanda kuri sabone cyangwa subscribe. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nizige dushyiraho amakuru notification y'uzibone mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5 kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ugenda muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyizo bishime bibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane.
reka dufate uyu mwanya tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageza ku musozo n'ibyo agaciro gakomeye cyane w'ingenzi kuri twa impamvu natwe dufashe uyu mwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize kumva aya makuru kuva ku ntangiriro kugerageza ku musozo. Gusa tunakwibutsa niba utarakanda sabone cyangwa subscribe bikore kuko uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora. Tujye twibana 5 kwa 5 ko dushyizeho amakuru ujye uyabona uri mu bambere. Turanagusaba rero gukora share aya makuru yasangiza abantu 3 cyangwa 4 uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Tujye twibanira 5 kuri 5 uko tuzajya twapudetinga amakuru ujye uyabona uri mu bambere, ube umwe mu muryango wacu ujye udukurikirana 5 kuri 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka, duhure mu makuru yacu ari imbere. Ciao ciao, hasta la vista.